Odigrali ste zadovoljavajuće kako je krenulo, osvojili ste treće mesto. Predsjednik Međuokružnog odbojkaškog saveza Zaječarskog regiona će vam uručiti bronzane medalje za treće mesto. Super. Posle 5-6 godina i jače neka muška ekipa da osvoji medalje. Nije toliko strašno koliko je trener rekao, da, on je uvek strog. Sigurno, mislim da ona pobeda protiv Kladova da će vam mnogo značiti za dalje treniranje, svakako vam je u generalnom plasmanu dosta značila, tako da eto, tom pobedom protiv jedne jake ekipe ste se domogli bronze, što je veliki uspeh za celu istočnu Srbiju. Svaka čast, ja vam još jednom čestitam. Kad će oni u seniorskoj ekipu? Uskoro. Neki već jesu. Neki već jesu, trojica, četvorica jesu već. Četvorica. Kapetan Momčar. Pa na njegovim leđima, verovatno je sve bilo na njegovim leđima. Carry ovas, a? Svi su dali doprinos. Naravno, svaka čast. Želim vam da samo ovako nastavite. Mislim da je ovo za Sokobanju veliki uspeh s obzirom koliko imate stanovnika i borite se protiv mnogo većih gradova. Mislim da je ovo veliki uspeh, pogotovo u juniorskoj konkurenciji. Tako da se nadam da ćete nastaviti da trenirate, nadam se da ćete dobijati pomoć kako kluba, tako i lokalne samouprave, jer stvarno zaslužujete. Svaka čast još jednom. Hoki! Može!